Sanibonani, ngiyanibingelela nonke eMzansi Afrika. Ngibingelela bonke abantu abase-South Africa, abase-Swazini. Ngibingelela kakhulu abantu aba-affectekile esimeni esibhekene naso. Sibhekene nenkinga eMzansi Afrika, sibhekiswa abantu esithi siphila nabo. Abantu esibaziyo, abantu esithi abafundisi bethu, abantu abamaphambi kwethu mebekhuluma nathi into abayikhulumayo siyizwe, into abayikhulumayo siyithathe njengoba injalo. IMzansi Afrika ubhekene nefu elimnyama, sidlala abantu abathi ama-networker. Lana bekunebhanoyi elibizwa ngoFano and Mavest. UFano and Mavest ufike lana eSouth Africa kuthina ngonyaka odlule. Ngithi mengaphosisi bekuwo-November kanje, kodwa uqala ukuthi abantu bewazi kahle ngoba mina ngingene kuwona uFano and Mavest ngoFebruary. So mengena kuFano and Mavest ngoFebruary, ngingena ngo-24,000. Ngithenjiswe ukuthi le mali engiyifakayo izokhula. After 6 months le mali izobe isikhule ngale ndlela ukuthi ngizobe sengikwazi ukuthi ngenze into bengicabanga ukuyenza bekade ngiplane ukuyenza. So sangena ke singena sonke silandelana sidudulana, omunye abize omunye nomunye abize omunye ngendlela ebesipresentelwa yona uFano and Mavest. Siyitshela ukuthi into elegit ngoba obekade esibiza umama uMzimela esibizela kuwona besitshela ukuthi lento uyena uqobo lwakhe ohambe wayoyilanda eEgypt. Mebaningi iy'nkampani ebekade zikhona, kodwa wabona ukuthi ile efanele ukuthi engayiletha ebantwini. Umuntu-ke mekhuluma kanjalo ewumama wekhaya emdala nangeminyaka, ngeke ungayikholwa into akutshela yona. So sangena abantu bangena, nami ngawomunye wabantu abangenayo nga-investa kuwona uFano and Mavest ngo-24,000 ngoba sitshelwa ukuthi ngisho si-compounder angeke kuze kube khona nkinga. So saqhubeka si-trader ngoba ama-signal bewu-3 abantu ade sinabo kaFano and Mavest bayazi bekusetshenzwa kanjani. So besitrader siqhubeka sitrader, kwafika isikhathi la kwenzeke khona ngoMeyi ukuthi sivuka sonke imali yethu idablisheke kabili. Mina kwimali engase ngiyitradile ngavuka ngino-840,000. So wonke umuntu wajabula ukuthi shuthi inkampani yenza kahle. Hayi siqhubeke sitrade ngoba kwakuthiwe le mali njengoba inyuke kanjena nje bazothatha iprofit yabo bona, thina siphinde siqhubeke nemali le ebekade sinayo including iprofit okuyiyona esiyenze kule mali ade sithopaphelwe yona. So mase kufika usuku lokuthi beyithathe imali yabo, wonke umuntu walala evuka ekseni ngoba ethi uzovuka imali yabo sebeyithathile. Wena ususele nale mali ebekade kuyimali yakho esihlangene neprofit ebekade kuyile ephuma kule mali adubolekwa yona. So mesivuka ekseni imali ayishintshile ayinjani, imali isanjalo. Hayi ivuke imbuze ebantwini, wonke umuntu ayibuza ukuthi kwenzakalani. Sibuyele kulabantu abathi bama leader ethu ukuthi mase kunje kuthiwani. Ama leader a-advise ngokuthi hayi ake kuthuleke kancane kodwa izinto ayikho into eyinkinga, ayikho into ezoba nzima or abukho ubugebengu obenzakalayo la. So mase kuvela ukuthi asikhokhe o50 USD kule mali le ebekade sesinayo. Mina ngiyimina o50 USD engawukhokha ngakhokha 1,000 rand ngoba kwakukhona umuntu owayekade ezongifandela i-account yami. So mase bakhokha labo 50 USD bengena kuma-account ethu ngoba sithi sithembe ukuthi phela le mali yethu esibanjele yona izokwazi ukuthi iphume. Kepha kuzange kuze kwenzeke kanjalo, imali yethu ayikaze iziphume kuze kube namhlanje. Phela okwenzeka savalelwa ama-account. Mesivalelwa ama-account ethu, mekuvalwa ama-account sekusuka lapho kujika sorry. Cela ungikhathele. Ngaqhubeka. Okay. Phela into eyenzeka lapho akubanga kusenzeka ngendlela esasikade sithenjiswa ngayo ukuthi mesifaka o50 US dollars sizobe sesibuyelwa yimali zethu ebekade si-investile seyihlangene nale profit ebekade le mali ekade sibolekwe yona. Akubanga salunga ke kaFano and Mavest emva kwaloko. Abantu okwakuyibona esasikade sijoyine kubona basibalekela bonke. Bavala ama-group manje asenayo indawo la sizokhuluma khona. Kuyimanje abantu ebekuyibona ade besijoyinisile abayibiza ngama-networker, obaba uMngadi, oVeron, omama uMzimela, baningi nje baningi ngale ndlela, baningi.
baqale into zabo ezintsha. Mina ebengikukhalela njengomama owayekade nethemba lokuthi mesukuma njengabanye abafazi naye kube khona into ayenzayo ngizokwazi ukuthi ngifezekise izifiso enginazo. Kuyangikhalisa inhliziyo yami bakuhlungu ngalendlela ukuthi singaqolwa size siqolwe omama besonto abafundisi bethu besiqole imali bevume ukusetshenziswa ukuthi bezodraina iSouth Africa. Ekubeni bebona ukuthi evele eSouth Africa indawo yakhona kuyahlushekwa kodwa manje sizoqolana sodwa basetshenziswa abantu bangaphandle bona sesizwile nanokuthi kunezimali abayinikezwayo mebezoqala lezi zinto. Uthi vele eyiqala leli bhizinisi umuntu yena vele usenemali afandwe yona ukuthi ezolutha abantu ezweni lakhe. Ukuthi lo muntu meqala enza into ekuhlungu kanje kwabanye abantu unembeza kuyena usakhona yini. So izinto ziningi ezenzekile ezikuhlungu kubantu ezenze ukuthi umuntu ngeke mezohlala abukele kwenzeka kanje ezweni ngeke naye akasukume kube khona kwenzayo. Hayi ngoba nakumuntu mhlambe ebona ukuthi yena mhlambe beyisiqhwaga noma yena bezokwazi ukuthi abe isigora alwe impi engaliwa abanye abantu ngoba abantu bavele beshe kalula ukuthi vele kuhlezi kusenzekela ukuthi sifake imali zisihambele. Mina wami umbuzo ukuthi kuyoze kube yinini ngempela sihluphekisana sodwa. Lana eSouth Africa fike kwagxoshwa abantu bangaphandle kathiwa umuntu owangaphandle oze la ezweni lethu ngokungekho emthethweni akahambe eSouth Africa. Kodwa sahlala thina savumela amaChina ngoba amaChina kuyothalakala ukuthi amaChina anesandla salento eyenzakalayo. Sawavumela amaChina ukuthi ahlale la eSouth Africa, amaChina azokwenza ubugebengu la eSouth Africa. Ehlangene nabantu baseSouth Africa obuhlungu. Abantu esibathembile, abantu esithi mebebaphambi kwethu bekhulume into siyizwe. So bengicela ukuthi wonke umuntu oaffectekile kulamabhanoyi uFeno and Mayvest noRNK ngoba noRNK kuyashiwo siyabona ukuthi uRNK kwawona wenza into eyodwa efana noFeno and Mayvest okuchazayo ukuthi uRNK noFeno and Mayvest bawokhazini ihlobo lesi lento into efonywe abantu ababodwa abayiplanile lento bahlale phansi lento bayiplana ukuthi yona ndlela yokuthi bezodraina iSouth Africa. If thina njengama South Africans sizohlala sibukele singenzi lutho ngalento eyenzakalayo shuthi kohlupheka izingane zethu kuze kuhlupheka izingane zezingane zethu. Lokho kuyasiphoqa ukuthi asukumeni sime, asukumeni silwe, asukumeni singasabi ukuthi omunye umuntu uzothini, singasabi ukuthi ubani uzosenzani ngoba lento ufunakala iphele manje. Kade bayiqala lento labantu abayenzayo. Ngishaye even bona labantu abayibiza ngama networker. Yabona nje umuntu oqalayo ethi yena uyinetworker. Ubokwazi ukuthi lo muntu umuntu ozokuncela igazi isigebengu leso. Lo muntu uncela amagazi abantu. Ubuhlungu obungaka ukuthi abantu bayakhala ngalana abantu bafile kunabantu abadlulele abathathe imphefumulo yabo la kunabantu lana abathathe ama retirements abo bazowafaka kulama business lawo kunabantu lana abamiskerile kunabantu abagulayo kuyimanje abalele ezibhedlela ngenxa yalento eyenzakalayo la eSouth Africa. Manje sisibona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi lento isukunyelwe asisukumeleni sonke lento esiaffectekile ngoba kahle akekho umuntu onga-affectekanga la ngisho ngathi yena akazange aza-affecteke kodwa kunomuntu amaziyo o-affectekile ilunga lomndeni noma umngani o-affectekile ngalento. So ngiyacela ukuthi sonke asisukume sime ngeinyawo lempi siyilwe. Asiyilweni lempi akuyona impi encane. Lempi impi enkulu ngoba lento izothatha umnotho wezwe. Izwe lizohlupheka ngaphezulu kwaloko elihluphekayo mesohlala phansi izinto singazenzeli zona. Asiyilwe lempi sibambisene sonke. Wonke umuntu asukuma ame ngeinyawo ngoba awusalweli wena la usulwela nesizukulwane sakho. Ukuthi singabukeli ukuthi ezweni lethu abantu befike beyicancasele benze konke abakuthandayo. Sifuna ukuthi even yena ugovernment esinaye azi impilo esiyiphilayo thina ezantsi ukuthi siphila impilo ekuhlungu kanjani. Kule mali engekho esingenayo kodwa kube khona abantu abafika bezosiqola imali zethu zokugcina.
uthi usuqoliwe imali yakho yokugcina uphinde ungene ezikweletini. Kunezalukwazi la ezikhalayo njengoba kuyisonto lokuhola kwezalukwazi ezithi azinako ngisho ukudla emakhaya ngoba omashonisa bamile bethenjiswa ibona omama umzimela ukuthi hayi hamba boleka imali kamashonisa ngoba vele uzotrade uyibuyise. Isalukwazi siboleke size sibolekele ngisho abazukulu baso imali komashonisa ngoba sithi sifuna ukwenza ushintsho ekhaya. Ngiyacela ama-South Africans, ngiyacela nani nabantu baseSwazini ni-affectekile nani njengoba si-affectekile ukuthi lempi asiyilweni singayidedeli lempi. Lento esesiyiqalile asiyilwe ngisho abantu bengathini bethini asiyilwe lempi esesiyiqalile. Ngiyacela ama-South Africans ukuthi izwe lethu asilivikeleni ngoba meningavikelwa yithina izwe lethu akekho oyolivikela. Nonke abantu base North West, base KZN, base Gauteng, base Eastern Cape, base Swazini, base Western Cape hlanganelani nathi kulempi esiyilwayo. Lempi si-affecthe sonke. Ukuhlala phansi uthule, uhlale phansi ungakhulumi angeke kuze kukusize ngalutho. Angeke kuze kusize ngalutho ngoba labantu bayaqhubeka bayayenza lento. Izwe lethu asilweleni, especially iDurban, iTheku liyahlupheka, abantu baseThekwini baqakekile. Kodwa sizoxakekiswa abantu esihlala nabo futhi eThekwini. Kuyimanje bayaqhubeka labantu benza ama-presentation, basaqhuba yona lento abayenzayo lobugebengu abakwenzayo, bedayisela abantu amanga. Ukuthi umdayisela kanjani umuntu amanga entweni oyazi kahle ukuthi lento omtshela yona into engekho. Unika umuntu ama-false promises, umuntu abudget, umuntu ahlele, abona impilo yakhe ishintsha umuntu, ubuwazi kahle ukuthi udlala ngaye. Ithi lento misihambile wena inkampani ihambe yokuthengela imoto ka 1.2 million. Kuthini kuwena? Kukhona abantu abakhalayo. Kukhona abantu abalala ezibhedlela, kukhona abantu abafayo. Wena ujabule wena ukuthi wena ubenefitile kwinto. Umuntu onjalo. Kukhona abazali abama-single parent la. Abayimele imali yabo abayisebenza kanzima abangalali ebusuku besebenzela izingane zabo. Wena namhlanje izingane zabo azidle zakho ziyadla izingane. Kuwena kuthini? Unembeza wakho uthini umuntu onjalo? Ma-South Africans asiyeke ukudlala abantu bedlala ngathi. Uyabona nje nalabantu abasasupporta labantu abasaya kuma-presentation abo ekubeni lento bazojabula u3 months kodwa babuyisele emuva 10 step back empilweni kodwa bayaqhubeka baya kulabantu labantu basaba recruiter. So ngiyacela Mzansi ukuthi asiyilweni lempi sekudlalwe ngathi kakhulu. Sekudlala sizedlale ngisho ama-China azodlala ngathi ezweni lethu. Umama umzimela wafika nabantu la wathi ibona abantu abanikazi baFano and Mavest. Kwajabula abantu ukuthi ayikho inkampani eyakuyaveza abanikazi bayo. Namhlanje yakavela indawo lo mama, akatholakala indawo lo mama. Lathi vele uFano uhamba, yena vele singasamazi. Shuthi wayesazi yena ukuthi lento izohamba noma yinini. Ingakho decide ukuthi avela athule. Uyilide enjani ethi uyi-CEO ehlule kuzo-address abantu ngenkampani athe yakhe. Uyena ifounder yayo, uhamba wayilanda e-Egypt. Mase kushisa angabuye ebantwini ezokhuluma nabantu. Abantu shothi labantu kahle bazoncela amagazi ethu. Labantu bazoyikhuphula bona nemndeni yabo ngamandla ethu. Thina sizofaka imali bona bayazi ukuthi bona vele bayabenefita bona vele bama-shareholder kulezi zinto ezenzakalayo. So ama-South Africans asiyilwe lempi. Ayilula inzima kodwa mingaliwa yithina akekho ozoyilwa ngoba kohlupheka kuze kuhlupheke ngisho izingane zethu. Kahle nje asivale into ekuthiwa ibhanoyi. Lento ekuthiwa ama-networkers ayiphele leyo msebenzi ngoba imisebenzi yezigebengu leyo amaqili labo bantu. Labo bantu bazoqila abantu ezweni labo. Uzoqilwa umakhelwane wakho. Uqile umfundisi wakho aqile kodwa umfundisi wakho eme phambi kwakho apreache. Uzohlala kanjani ungamthembi lowo muntu ngoba lowo muntu umfundisi kuwena. Uyikhipha imali uziyolanda ngisho ifihlile imali. Akubukise njengesilima ngoba kuyimanje bona babenefitile ngabantu. Thina sikhala kanjena nje basibukisa kweyilima. Bayasihleka ngisho kuma-presentations abo la basuke bekhona. Bayahleka. Baze besho bethi nje abasafuni ngisho ukushare izinto zabo bebenza ama-presentation ngoba izowela kubantu abarong. Abantu abarong abayithini? Thina sabantu abarong ngoba sikhuluma iqiniso ngoba sibuza ngezimali zethu. Ubani umuntu ongathatha imali yakhe ayijikijele emgodini? Imali isetshenzwa kanjani imali? Kunzima kanje ukuthola imali.
Kuyimanje baningi abantu abangeke bephinde berecover kulento eyenzekile. Let alone ke laba sebeshile vele emhlabeni empilweni nje in general. Okungalula ukuthi lo muntu aphinde impilo yakhe ibuyele esimeni. Kodwa kukhona omunye umuntu ojabulayo. Ma-South Africans akuvuka ubuntu ebantwini. Ukuthi umuntu menza into ekuhlungu kanje kukhona imndeni ezokhala wena wakho umndeni ujabule kuthini kuwena. So ngiyacela ama-South Africans nonke nabantu baseSwazini ngiyacela ukuthi lempi asiyilweni lempi akuyona into encane le. Ngicela siyilwe ngihlezi ngikusho lokhu ukuthi lempi akuyona into encane. Lempi into ebiza ukuthi ukhohle ukuthi ubani but ulwelo kungokwakho. If wena uzogoqa izandla ucela uzolelwa abanye abantu soqhubeka sidlala abantu njengoba bedlala ngathi kanje abantu. Sesidlalela abantu sekwanele labantu besikhipha kulamabhanoyi besifaka kulawo njalo bona bayabenefitha. Mengasubone indawo abahlala kuzona labantu angeke uzukholwe indawo abahlala kuzona labantu. Thina manje siyakhala bona bayajabula. So ngiyacela ukuthi ama-operation esiwavulile asingeneni kuwona. Amakhaya lawana esizakhele wona ukuthi sikwazi ukubhodla kuwona, ukuthi sikwazi ukubonisana ukuthi indlela eyaphambili iyapi, ukuthi sikwazi ukuthi sibhekelelane, ukuthi sikwazi ukuthi simise indaba zamabhanoyi endaweni eSouth Africa. Iphele indaba ethi ibhanoyi leyo nto ayiphele ngoba baningi abantu abazofa ngalento. Asiba ama-victim okugcina. Agcine ngci ngathi ukuthi kube khona umuntu okhalela ukuthi imali yakhe ithathwe umunye umuntu ngoba bemdayisele i-idea yokuthi ayigcine ngathi lento eyenzekile angabi khona omunye umuntu oyophinde ekhale isilile sesikhalile. Bakhalile abantu kubhlungu uzwa kuthiwa umama omdala ulele eDington uyagula uyaphendula unyukelwa weBP wanyukelwa woshukela ngoba umama ediscover ukuthi imali yakhe icwile yonke retirement yakhe. Into ehlunga nje umuntu asebenza impilo yakhe yonke bese kufika omunye umuntu ongamazi ukuthi uqhamukaphi olethwa iSouth African ukuthi athathe yonke imali yomuntu omdala. Engahlala kanjani umuntu omdala engaguli mekunjalo? So ama-South Africans asisukume sime ngenyawo, asisukume silwe, asibe kunzima ngoba vele sesiyizitha nalabantu. Ukubafihla akusasizi ngalutho. Kunalo mama futhi abantu bonke abakhala ngaye uMasotobe. Ukuthi Masotobe nawe la ukhona kuthini kuwena njengomama ngendlela abantu abakhala ngawe Masotobe. Angikwazi ke mina kodwa abantu bayakhala ngawe abantu. Shuthi uyi-smooth talker nawe ufana njengabo mama uMzimela nobaba uMngadi. Obaba abadala ubaba uMngadi ubaba omthembayo ngisho ngena la ngeke uze ungamthembi lo baba into akutshela yona. Kuyimanje uyaqhubeka wenza ama-presentation akanandaba ukuthi abantu ba-affecteke kanjani. Abanandaba bathi impilo qhubeke beze benze ngisho ama-terms ngokulahlekelwa abantu imali bekwenza ijoke bekuhleke. uNkulunkulu akasimele kuko konke lokho kwenzakalayo. Abantu baka-RNK nabantu baka-Interim ngicela beyazi ukuthi siyinto eyodwa, sishawe ngento eyodwa sonke. Labantu abadlala ngathi abantu abahlobene ngoba nawe philani lo khona nase nadlala ngabantu ngoba nizoyikhuphula ebantwini. Abantu kuyimanje bayakhala nina nikwazi ukukhipha ama-press briefing nitshela abantu ukuthi niyagcina ukukhuluma kodwa kade kuyinina ade nitshela abantu ukuthi lento legit. Nina nanisholo ngemlomo yenu ukuthi ikhampani le yibhenki leli. Ibhenki leli nilethe ebantwini. So ama-South Africans asilwe kunzima kunjalo asilwele ukuthi kungabi khona noyedwa oyophinda khale, kungabi khona nowodwa umuzi oyophinda ufelwe umuntu ngenxa yamabhanoyi. Asilwele ukuthi kungabi khona umsebenzi othi ama-networker. Abantu laba bathi bama-networker abaphelele umsebenzi angamane bayovula ama-car wash nabo benze zonke izinto ezenziwa abanye abantu benza ama-tuck shop hayi ukuthi benza ama-million laba bawenza ngey'nyembezi zabantu. Ma-South Africans fundani ukuyimela, fundani ukuyikhulumela. Nami njengoba ngizokhuluma kanje hayi ngoba mhlawumbe ngikhuluma ngidlula bonke omama bakhona emhlabeni, cha, ngikhuluma ngoba ngibuka ithembe bese nginalo. Ngikhuluma ngoba ngibuka ukuthi bengibona ukuthi manje impilo yami yapi. Kodwa labantu bathatha impilo zethu bazibuyisela emuva besidayisela besidayisela amathemba angekho. Abantu abanjani laba bakwazi ukudlala ngabantu kanje? So sicabanga ukuthi sama leaders
sihlangane sonke sifome imarch eya e-Union Building. Le march le e-Union Building sifuna ugovernment wethu azi ingcindezi o isimo esiphila ngaphansi kwaso ngoba labantu abasizwise lobuhlungu obungaka sizolwa nalabo esibaziyo. Abantu esibaziyo thina sazi umama uMzimele, sazi ubaba uMngadi, sazi uVeron, ibona baba ama-leader ade phambili leyo akaFeno and Myvest. Bese kuthi ka-RNK ubaMncobo, uPhilani, abanye sebeyobasho-ke bayabaza abanye. Kodwa naba abantu okufunakale kube yibona ugovernment oqondana nabo. Ugovernment akaqondane nalabantu bona bayoveza labantu abahlangana nabo bebasebenzela. Ngoba awukwazi ukuthi ungathi uyi-CEO yomuntu ongamazi. Njengoba yesho nje umama uMzimele esitshela ukuthi yena uyi-CEO yakaFeno, uyena othola uFeno, uyena oze noFeno la. Abantu abadlelwe imali ka-RNK, ngicela nikubhekisise lokho. Abantu abadlelwe imali ka-RNK abantu aba more than 10 million. Mengase ubale abantu abantu abawu-10 million, ngisho njalo ngithi abantu abawu-10 million abadlelwe imali ka-RNK, ungawusho lo 6,000, ungabani ngalo 6,000 obese befakiswa wona abantu. Ubale nje o-2,000 utimes ngo-10 million uzoyibonela ukuthi imalini leyo. Angakangeni ko-50 USD labade sesigogiswa bona manje. Mese ngithi abantu baka Feno and Myvest abadlelwe imali eSouth Africa abadliwe bawu-2 million. Mobala lo 2 million utimes ngo-2,000 kungawona futhi u-2,000 ngoba abantu bebefaka imali ezihlukahlukene, kodwa wena ngicela utimes ngo-2 million. Mase uyabona ukuthi izwe lidrainwe kanjani. Ubani ongavuma leyo nto? Mase niyayibuza ukuthi singayeka yini ukuhlupheka eSouth Africa? Singayeka because lento nje kahle imani laundering le yenzeke la, ubugebengu kuphindaphindekile lo bokwenzeke la. Ugovernment ufuna la isukumele lento. Mekufanele kube khona i-commission labo mama nalobo baba abathi ba ama networker. Kusafunale bebizwe nabo imadlangi babize beyohlala phansi bechaze ngale imali ukuthi lezi imali ishonaphi. Ngoba bona babenefitile la thina sikhala. So ama South Africans asilweni. Asilwe kunzima kunjalo. Asilweni ukuze ngeke kube khona omunye umuntu oyokhala. Ukuze ngeke kube khona omunye umndeni oyofelo i-family member through ama networker. Ama network umsebenzi ongcolile. Udodo omsebenzi. Badlala ngabantu, badayisela abantu into abayazi kahle ukuthi nonsense le into engekho. Badlala ngabantu ngoba befuna ukudla amandla abantu. So abantu base South Africa sukumani. Sukumani bantu base South Africa. Sukumani sinani. Siyabuya namanje sidliwe sonke sama-victim. Ama-victim akaFeno, ama-victim aka-RNK, sinto eyodwa. Sidliwe. Lokho ngiyadabuka abangakaboni abasanethemba lokuthi sidliwe. Laba bantu bebezosiqola. Kuneyinamba engicela ukuyishiya la. Iy'namba la esifunakale esizotholakala kuzona. Kunenamba ya leader oseSwazini bese kuba nezinamba zama leaders ala eThekwini. So lezi inamba lezi engiyishiyayo, eyokuqala inamba ithi 070 66 74 912. 070 66 74 912. EyaseSwazini inamba ithi 268 78 34 63 65. 268 78 34 63 65. Mese enye number ithi 079 60 14 574. 079 ngiyaxolisa 079 60 14 574. Ngiyanicela mphakathi wase South Africa, ngiyanicela mphakathi wase Swazini, ngiyanicela ninonke, ngicela lento niyisukumele, ngicela lento ningayithathi kancane, ngicela ungasho ukuthi ngoba udliwe uzoqhubeka nempilo, ngicela sibe ama-victim okugcina, ngicela kugcine ngathi ukukhalwa, ngicela le misebenzi yama-network asiyibhenishe iphele ezweni lethu.
Umuntu ozothi uyinetworker akaphelelwe umsebenzi abe unemployed ngoba uyisigebengu, ngoba lo muntu uncela amagazi abantu. Ngicela labantu abenze lesimo abasenze ebantwini bekuzwe ubuhlungu esibuzwayo, ngoba labantu bona baqhubeke nempilo engazi ukuthi akwenzekelanga lutho. Kuyimanje labantu basi-introducela izinto ezintsha, sithi sikhala silimele inhliziyo, kodwa bona labantu baqhubeka nalezi zinto ukuze thina siphinde siyodliwa futhi again. So wozani-ke kwi-inbox nijoyine kulama operation. Sivule i-operation Arrest Ivanki eqondene no-RNK. Kwavulwa i-operation Arrest uDora and Ella eqondene noFano and Myvest. Why sivulela ama-operation sathi sibopha labantu? Ngoba yilabantu ebekade sikhuluma nabo ko-Telegram, sikhuluma nabo ko-WhatsApp. But sazi kahle, lokho ningakudideki, lokho ningangidukisi. Sazi kahle ukuthi lamagama bekubekwa wona kodwa kunomuntu ngemuva kulama robots. Ibona-ke omama uMzimela noPhilani okufuna lebesichazele ukuthi ubani uElla, ubani uDora, ubani uIvanki. Sibekele kubona ukuthi silindele kubona ukuthi besitshele besivezele labantu abekade bebafakela imali ezingaka, abekade bebanikeza imali ezingaka, bebathengela imoto zamamiliyoni ukuthi bengathengelwa abantu abangabazi. Silindele ukuthi sizwe ngabo ukuthi bawobani labantu. South Africans ayibanjwe lempi. Wozani nonke, sifuna imashi yethu ibe impumelelo. Sifuna ukuya e-Union Building, sihambise i-memorandum, siyozikhulumela, sihambisa izikhalo zethu sokuthi sesiyibambile enye yezinto esihluphekisayo ukuthi sihluphekiswa amabhanoyi. Sifuna ukuvala amabhanoyi eSouth Africa. Sifuna iphele indaba yamabhanoyi, sikhathele yilento. Ngoba besingayikhulumeli lento mingalwela, shuthi kwanathi sodluza imphefumulo yethu, sidlala abanye abantu bebenefitha ngeimpilo zethu, bencela amagazi ethu. Ayiphele indaba yama-networker. Ngiyabonga.